U školoh, gdje je organizovana nastava na ruskim jaziku, Đurđove Kocure i ruskim Keresture, nješkanje počal upis. U školi Bratstvo jedinstvo u Kocure preorganizovanje sedmohomedzi okružno ozmahanja z ruskoho jazika, które budze na njedzelju, upis počnje na vovtorok. U predškolskej ustanovi je 41 dzecko, co veljo menje jak po teraz, a neizvesne ići po 200 rokov obrazovanja na ruskim jaziku u Kocure, na ješenj budze peršoklasnikov u ruskim odzeljenju. Do osnovnej školi Jovan Jovanović Zmaju Đurđove toho roku budu upisani kolo 60 peršoklasniki, a u školi še nazdavaju, že popri dvoh odzeljenjoh na serbskim jaziku, po 2 rokoh pavzi budze i odzeljenje na ruskim jaziku. U školi Petro Kuzmjak u ruskim Keresture upis do peršej klasi zaplanovani za 12. i 13. maj. U predškolskej ustanovi máme 43 dzeci, budući školjariki, peršoklasniki. Za upis treba porihtac, krescene pismo, uverenje od doktora, uverenje o zakončenim predškolskim programu, to naknadno rodiči prinješu, karton školjara, prijava za upis do peršej klasi, u ktorejše medzi inšim nahodzi i anketa o vyjašnjovanju rodičoh, na ktorim nastavnim jaziku žadaju, že bi ih dzecko sluhalo nastavu. Šitski formulari rodiči hodni dostadu dzecinskej zahradki, a dodatni informaciji u školi Petro Kuzmjak.